Reka nongere mbasuze mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho mayikaze muri aya makuru. Ikayonza ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ku munsi umwe babiri bagerageje kwiyahura barabatabara uwa gatatu aza guhita hasiga ubuzima. Abaturage batatu bo mu karere ka Kayonza mu mirenge itatu itandukanye bagerageje kwiyahura, umwe ahasiga ubuzima abandi babiri baratabarwa n'inzego z'ibanze zifatanyije n'abaturage. Uwiyahuye ni umusore w'imyaka 30 y'amavuko wari usanzwe atuye mu murenge wa Kabarondo mu kagari ka Cyabajwa mu mudugudu wa Kabarondo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarondo Kagabo Jean Paul yabwiye ikinyamakuru cya Kadomo ko dukesha amakuru ko uyu muturage bivugwa ko yiyahuye anyoye umuti wa lava usanzwe wifashishwa mu kwica udusimba twangiza ibihingwa nk'inyanya. Ati yatashye anywa umuti wa lava batera mu nyanya, nyina yumva uranutse mu nzu hose, agiye kureba asanga umusore yarutse, ahita atabaza abaturanyi, bageze bamujyana mu kigo nderabuzima, bamugejejeyo ahita asiga ubuzima. Uyu muyobozi akaba yavuze ko uyu musore yarasanzwe akunze gufata amadeni y'abantu benshi cyane, bakaba bakeka ko aribyo byamuteye kwiyahura. Yavuze ko RIB yahise ihagera itangiza iperereza mu gihe umurambo wajyanwe ku bitaro bya Rwinkwavu ukorerwe isuzuma imbere yuko ushyingurwa. Muri aka karere kandi hagaragaye abandi baturage babiri bagerageje kwiyahura, muri abo harimo umusore w'imyaka 16 mu mudugudu wa Busasamana mu kagari ka Nyakanazi mu murenge wa Murama. Uyu musore ngo yamanuwe mu giti cy'avoka n'abaturage nyuma yo gushaka kukimanikamo. Abaturage bavuga ko yari inshuro ya gatatu agerageza kwiyahura, bakamuba hafi, bakaba basaba inzego z'ubuzima kumupima kuko bakeka ko yaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kimutera kwiyahura. Undi wabigerageje agatabarwa ni umugabo w'imyaka 59 utuye mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Rubimba mu murenge wa Kabare. Amakuru ava mu baturage ngo nuko yikingiranye mu cyumba akanywa umuti wica udusimba. Abaturage ngo bakinguye urugi ngufu bahita mujyana ku kigo nderabuzima. Bavuga ko rero yabitewe n'amakimbirane akunze kugirana n'umugore we nk'uko bakomeje kugenda babigaruka. Ngibyo rero ibyabaye muri aka karere ka Kayonza akaba ari mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, bibaye mu gihe n'ubundi hirya no hino by'umwihariko mu mujyi wa Kigali maze iminsi havugwa inkuru z'abantu biyahura cyane cyane basimbutse mu nyubako z'amagorofa. Izwi cyane ni yitwa Inkundamahoro iherereye mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Nyabugogo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi ejo yasuye umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'Uburengerazuba. Yari yagiye gukemura ibibazo by'ubutaka abaturage bari batunze ariko byitirirwa leta. Yabahaye ibyangombwa by'ubutaka bwabo bari bamaze imyaka hafi 10 mu gihirahiro. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima nawe yari yagiye mu Bugarama yatuzaniye iyi nkuru. Uyu munsi ntabwo twaje tuje kubabwira ngo tuzaza gukora ubuvugizi, ntabwo twaje kubabwira ngo tuzaza gutanga raporo. Uyu munsi naje hano. Uwo ni Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Gatabazi Jean-Marie Vianney ubwo yamenyeshaga aba baturage umwanzuro wafashwe kuri ubu butaka butavugwagaho rumwe. N'ibindi byose muhawe uburenganzira bwo kwandikwaho imitungo yanyu. Kuva mu mwaka w'2012 ubutaka butangira kubarurwa no kwandikwa kuba butunze, ababo ntibari bakabonye icyemeza ko ubwo batuyeho ari ubwabo. Ni mu gihe barimo n'ababumaranye imyaka isaga 50 nabo bavuga ko baburazwe nabo bakomokaho. Ni ikibazo kandi ijwi rya Amerika yagiye igarukaho mu nkuru yagiye itambutsa kugeza no mu kwezi gushize kwa 11. Kuri ubu batangiye kubarurwaho iyi mitungo itimukanwa, bamwe uyu munsi barawufata nk'udasanzwe mu mateka y'ubuzima bwabo. Njyewe nari ndi hano mu Bugarama ari muri Minagiri, tugategereza uwo Minagiri ntitumubone, twabivuga mu nama zabaye twasaba ibyangombwa, tugakeka ko wenda abo tubibwira kubera imirimo myinshi bakora mu biro batajya babibwira umukuru w'igihugu. Hari igihe umwana yigeze ambaza arambwira atari ko uwo Minagiri ntabwo umukuru w'igihugu amuyobora ku buryo yaduha ibyangombwa ko nta kintu kijya kimunanira. Imana ishimwe rero kuri iyi tariki y'uyu munsi bana muyanditse, mugende mujye kubwira abana banyu ngo ibyangombwa mu Bugarama ubu muri guhinga aha twabibonye kuri iyi tariki 17. Iki kibazo cyarebaga imiryango isaga 4,000. Abo bavuga ko ari kenshi bagiye bakigeza ku bategetsi bakuru b'inzego kuva ku za gisivile kugeza ku za gisirikare ariko ntikibonerwa igisubizo.
bakemeza ko hari byinshi mu bikorwa by'iterambere batageragaho kuko babagaho nk'abari mu ntizo. Twaryamaga ugakanguka uzi ko uryamye muri Minaga. Reba uko tungana uku imyaka 40 udashobora kugira uburenganzira ku butaka cyangwa se inzu irimo ngo uvuge ngo ni yawe, ahubwo ugakanguka uzi ko uryamye muri Minaga. Warota nanone ukabyuka uri muri Minaga. Ikindi hari nubwo ndetse umuntu yajyaga gushyiramo ifumbire y'imborera, ariko ukavuga uti noneho nishyiramo imborera birashoboka yuko hazahabwa undi. Izo zari imbogamizi rero zikomeye cyane ariko zirakemutse. Ku ikubitiro abaturage 3 nibo bashyikirijwe ibyangombwa by'ubutaka nk'ikimenyetso ko byatangiye gukorwa. Inzego z'ubutegetsi zikizeza ko hari itsinda ryihariye ryashyizweho rishinzwe gutanga ibyo byangombwa kugeza abarebwa n'icyo cyemezo bagezweho bose. Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney agasaba abo baturage kurushaho kubyaza umusaruro ubwo butaka. Bazabaha icyangombwa cy'imyaka 99. Ubwo 99 ariko ntabwo abari kuvuga ngo nigera bazabikwaka. 99 nigera umwana wawe uzaba uhari bazamuha ikindi cyangombwa cy'imyaka 99. Niba rero muhawe ibyangombwa Tatanya kumveza ubundi mwatangiye kugurisha, mwagurisha se mwambuke ruwa, mwambuke rubyiro, mugomba kubutunga neza, mukabubyaza umusaruro, kuko ntabwo mwabuhaye kugira ngo mujye gutangira kubugurisha, kugira ngo ubwo niho hakunze kuba n'ibibazo. Igice kijya kwegera hafi 1/2 cy'ubuso bwose bw'umurenge wa Bugarama cyari kigizwe n'ubu butaka bwitirirwaga Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, nyamara butunzwe n'abaturage. Ku midugudu 37 igize uyu murenge wose, igera kuri 16 yari kuri ubwo butaka. Ibyo abayituye babonaga nk'akarengane kuba batandikwaho uwo mutungo ufatwa nk'uwibanze kuri buri munyarwanda. Ibibazo nk'ibi bishingiye ku burenganzira ku butaka si umwihariko w'aha mu Bugarama ho muri Rusizi, ahubwo byakunze kugaragara no mu bindi bice by'igihugu, cyane cyane mu burasirazuba ahahoze hazwi nko mu Mutara. Ibi bikiyongeraho abagituye muri bimwe mu birwa na n'ubu bikibarwa nk'umutungo bwite wa leta kandi ari ubutaka butunzwe n'abaturage. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Noneho tunyarukire hakurya y'intara y'uburengerazuba y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bakora ubuhinzi mu nkambi ya Mulongwe bahangayikishijwe cyane n'ubujura bw'abantu basarura imyaka yabo rwihishwa. Inkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedasto Ngabo aratubwira uko bimeze. Aba barundi bahinga itomate, amashu ndetse n'umuceri mu ishamba riri Kaseke bahawe n'umwami wa grupema y'abatombwe, basobanura yuko bateye ubwoba nuko imyaka yabo bahinze ikomeje kwibwa kandi yarigeze igihe cyo gusarurwa. Kaje kujya Yohani, n'umwe muri abo barimyi bo muri iyi nkambi, afite umurima hitwa Kaseke. Jewe nari umwe mu barimyi barima itomati, narimye itomati zanje ikare 4, ni kuvuga ngo 50 ku 50 aho hantu hari hankoso ni mutawe ibihumbi 600, ariko kugera ubu nari nzi ko ngiye gusoroma sanga bazirayemwo bazisoromye zose, atana rumwe bansigiye izihe zose bajanye. Ni kuvuga ngo ubu ndimwe nditega ingene nzosigura mu bantu bari bampaye ubudeni, ngenda nkopesha imiti, ifumbere. Ni kuvuga ngo ubu iryo deni ndimwo ni deni nteye ubwoba, ndimwe ndibaza ingene nzogishura. Twosaba ko leta ya Kongo yatwakiriye na hasere bo kwicara hamwe bakaraba icokorwa kugira ngo umutekano wacu wubahirizwe n'ibyacu, na cyane ko tubona yuko aha kuhakorera bigoye, ko twahora tujya ari uko turimye. Ni nkora imbere Jean nawe asanzwe ahinga muri aya masamba ari Kaseke, ahinga igihingwa cy'itomati. Avuga yuko ubuhinzi bwabo bwari busanzwe bubatunze mu gihe ishyirahamwe rya PAM ryatindaga kubaheza amafaranga yo kugura ibifungurwa. Cyane turagerageza kuraba ko twe kuyungunganya kugira ngo ntitwibe, kugira ngo dutunge imiryango. Musanzwe muzi neza yuko twebwe ngaha muri siti ya Murongo dushobora kuhembwa, dushobora kuronka kaza karasiyo kategekanijwe ku murefije, dushobora kukaronka rimwe mu mezi 4 canke 5, bikagenda nkuko tutasumye. Tuca turumvira yuko twoshobora kwiyungunganya kugira ngo turabe ko twotunga ya miryango dusanzwe dutunze mu kurima dusohoye amaboko. Nyene aba bantu tubanye turagira ngo turasohoye amaboko, bo bagaca bagenda bagasoroma, ugasanga ni ibibazo. Usibye kuba imirima y'izi mpunzi iri gusarurwa n'abantu bataramenyekana, izi mpunzi kandi zihinga Kaseke mu ishamba rya Mwami zivuga yuko muri uyu mwaka 2021 abantu bitwaje ibigwanisho bagiye bazinyaga ibintu birimo amafaranga n'ibikoresho by'ubuhinzi bari mu mirima. Twako dusoma ibijumpu n'abakozi saa 3 z'umurango, twagiye kubona umuntu aje yitwaje ikigwanisho adushikiriye
aratwicaza atubwira ati muze amafaranga mufise ngaho. Nyuma yaho badutwaye ihene barayiriye kabisa, bamaze kuyirya bigaragara ko umutekano atari mwiza, kandi abandi benshi bamwe mu matelefone, abandi amabotine, abandi batwara imipanga. Ndetse nyuma yaho baduhaye amasaha ko tugomba kuza dutaha isaha 8, twadusuye mu nkambi aho tuba. Mwomenya yuko usibye imirima y'izi mpunzi iri gusahurwa, hari n'inka nazo zizi mpunzi zo muri inkambi ya Murongwe zasahuwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'ayo makuru yo mu biyaga bigari, noneho ni umwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi inzara iranuma mu ntara ya Kirundo, cyane cyane mu makomine ya Kirundo, Busoni na Bugabira, aho ababyeyi bakubitira abana kuryama, bahatuye bamwe barasuhutse. Ayo makuru ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ikindi cyemezo giheruka gufatwa na leta y'u Rwanda